X'memorji, sinjuri għandna magħna lil Mattejus Grassu, l-lodwa tajba Mattejus kif inti? Tajjeb ħafna l-aħħar tas-sena u allura tagħmel ħafna. Iġbrilna s-sena tiegħek. Ara l-applaus ġej, Grazzi, Kif kienet dis-sena Matt? Tajba ħafna, tajba minn. Ġiġ affarijiet sbieħ, ġiġ affarijiet li mhux daqshekk hekk laqtu kejja. Ara naħseb. Fuqek personali, mhux toqgħod tgħidilna ġdid. Le. Parti meta kissru lek il-ġipsu, ma jemma. Ole. Jew dik mhux dis-sena ġrat, is-sena ta' Le qabel. dis-sena. Ġat iktar minn darba. Għajdilna Matt. Mela, jiena naħseb il-highlights jibqgħu kull 4 xhur imur l-Amerika fuq xogħol. X'in nitkellmu Dakka għana. hemmhekk aħna flok ma toqgħod titgħallem bil-kodba bażikament. Bil-prattika, ġifiri jkunu affarijiet ta' leadership, kif timmanġja n-nies, timmanġja l-finanzi, kif ħafna hands-on. Imma ġenerali jew ikunu fokati fuq Fukati fuq l-erja tagħna. Ġifieri tidir ta' ma' nies li jagħmlu l-istess xogħol tiegħek, ġifieri personal trainers li jmanġjaw mad-dinja kollha. Ara kemm għandek kuntatti, ħalli ħafna minnhom Amerikani, ma mbagħad hemm. Hi, how are you, Matteus? Matt, imma u fejn tmur fl-imma pajjiż. Dikka jagħmlu f'żewġ postijiet, jagħmlu Las Vegas u San Diego. Insimma. Whatever happens in Vegas stays in Ma Vegas. tantx għandi ċans nagħmel. Kemm iddum? Żewweġ by the way. Kemm iddum? Hemmhekk tlettijiem. Iktar nagħmel nivvjaġġa. Vera, imma naħseb tiswik u let Immens. Il-moħħ isu tant tara opportunitajiet, tant tara affarijiet qudiemek. Dak il-pajjiż huwa pajjiż illi tiktama qawwija f'kollox. Għatma missejt u għadni, jena. Għatma mort? Għatma missejt saqajja mal-Amerika. Il-laħwi. Ejja, iktar affarijiet sbieħ xi ħaġa oħra sabiħa? Mela, għamilna pjanijiet ta' żwieġ, bdejna ċertu bini, ċertu affarijiet, ġifieri. Tnejn koro, tnejn mhux koro, hekk, tnejn illi forsi tħalli warajk fl-2018. Ħallit nazzija tal-tfajla tiegħi u kien daqsxejn jibsa l-familja tagħhom naturalment. U għalija u koll, saċertu punt, ma volja ma kienx viċin, f'dik nista naħseb. Estrina ħaġa waħda biss, dak kemm minn pożittiv. Flasja ta' niprofa niflaxxa. Anka jena niprofa strina xi kultant ninsa. Niprofa ma naħsibx ngħidlek ġifieri. Onestament, jena ġifieri ma nafx ġidi għid l-eżempju kif kont eżempju ma dik. Tgħidlek qas niftakar eżempju, jisu nneħħiju minn moħħ. Ma nafx tiġrilkomx, iżek tiftakar l-emozzjoni mhux id-dettalji. Per eżempju, jenek tistaqsini kif kont spiċċajt ma' dik. Ma niftakarx id-detalji, ma niftakar kif. Kif spiċċajt. Jiena naħseb il-verità il-bniedem huwa programmat biex kemm jista' jkun iżomm l-esperjenzi sbieħ jekk tinnota ġismek awtomatika jagħmilha. Imma sfortunatament minn hawn appella jekk hemm nies illi bil-kontra ħin kollu jaħsbu fl-esperjenzi koroħ, ifisser li mhux qed jaħdem normali ġisimhom, ġifieri tsebaw time li jkellmu li xi ħadd wara dil-problema mhux hekk. Naħseb tant iltqajt ma' nies differenti san illi jien nażżarda ngħidlek il-iktar hemm nies illi dinatura jiffukaw fuq in-negattiv. Isok tgħidu ġalek ħażi, ħanibdielek ara f'jannar. Imma hawn min iparla mod, imma mbagħad xi ħoss huwa differenti wkoll, hawn min jeqret il-kelma. Ħallina miċċej taf kemm teffettwak jiena ġili noħol minni, ġili jiġini perjodu, nkost nkun burned out, taf kif, tanti kolli affarijiet illi tibda taħseb biss, ma kemm baqali dik u mbagħad iktar ma taħseb fil-ħażin, iktar jibda jiġi ħażin. Taf x'insib jgħinni ħafna hekk dan jiena meta tajt, all right, apparti minn apparti mill qed jgħidilna Daniel. Illi ma nistgħux ngħidu. Bissima. Illi tajt ħanara x'għandi quddiem li napprezzaħ. Pereżempju tajt kemm jiena laki li għandi laptop. Flok ma qed nibgħat litri niktibhom qed nuża laptop. Għandi l-mobile fi xinrit nara min bagħat li messaġġi. Għandi headphones biex nisma' x'inhu ma jgħiduli n-nies li qed Ma fil-istupidi imma fil-verità. Huma differenti. Taf x'induna jiena jumejn ilu kelli l-mobile bla charge. U kull darba mmur ħalaqbat il-mobile, le, ma nistax nagħmilha. Ħanina il-mobile, il-mobile vera jgħinni. Jiena taħdem dik li nitfgħu fuq wara dal-kar, mela diġà għamlet li differenza kbira u din appella n-nies illi meta vera jifrustrom il-mobile qabdu triq. Għajt tisma' qed nagħmel dil-biċċa xogħol, flight mode u ħallihom mbagħad iċemplu fil-fatt jew il-Rakel jew il-Daniel mbagħad jinformawni li għanduni. Imma vera tħallik taħdem waħda. It-tieni waħda Lilu. Tas-sewqan. Jiena għandi naħseb jiġi xi vizzju li malli poppja web mill-Messenger jew hekk inkun irrid nara x'inhu jgħid mill-ewwel. U allura kien qed issir detriment li qed insuq u inkolli jippoppjaw l-affarijiet. Allura issa qed nitfgħu fuq wara. Issa l-karozza tiegħi jekk nagħmel hekk nilħu wara sewwa, imma
qed inżomma, ġifieri nitfgħu mill-ewwel hemm u sakemm ma jċempili xi ħadd li jidħol li fuq il-Bluetooth, allura mill-ewwel nitkellmu, jekk jibgħatu li messaġġ nisimgħu dieħel u hija tortura, imma ma niġġebbiċ għalih. Issa jiena taf sibt jgħinni ħafna san illi daw l-affarijiet mela Messenger, SMS u hekk ma jkunux bin-notifications. Tajt li istajjeb mela ma għandu bżonnok urġenti xi Ma tibżax li jkun hemm 18, 19. Ejja, imma ma għandu bżonnok urġenti jċempel. Ġifieri jekk mhix ħaġa vera serja normalment dak li jkun Sena taf x'għamilt ukoll ta' wart ukoll dis-sena. Lina kont ninkwita naħal il-mobile mexaw bil-lej. Biex jekk jilqa xi ħaġa lill-ommi jew lill-ommi l-mara taf kif jew taf kif. Issa tilhom, it-tnejn jintkom għandhom in-numru tad-dar tiegħi qalu li iwa. Mela ċemplu hemm. U għandek in-numru tad-dar tiegħi. Le, inti kont neħħejtu. Tajjeb, le għadu vera tajba, għax id-dar illum għadu ċempellek ħadd. Vera, jintuża biss. U mhux hekk biss, il-mobile li tep il-lejl kollu ħdej rasek mu ħajja b'xejn tajjeb. Anka tal-alarm, jgħallek kux int kont Jiena kontattilek. Strina tajjeb inneħħiju li kollu. U nitfgħu kollu fuq Matteus, Mela, qed nitkellmu fuq affarijiet li jistgħu jiġuna tajbin, naħseb diska tmur. You can wear my shoes, learn to talk like me, and be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me, but I know you. Singing in our things can only get better, can only get better. If we see it through, that means me and I mean you too. So teach me how to think, can only get better, can only get, take it out from me, you know. I know that things can only get better. Myself in me, I lose track of time, and I can't see the woods for the trees. You set them alive, burn the bridges as you go. I'm doing too far, yeah. I got my personal hell to do it. And then you say, walk my path. My shoes talk like that, I'll be an angel and things can only get better, can only get better. Now I found you, you show me red, Judas and green, and you showed me how learn to deal with this disease. I'll look at things now in a different light than I did before, and I find the cause, and I think that you can be my cure. So teach me to walk your path, wear your shoes, talk like that, I'll be an angel and things. Better.
Things can only get better di ta' zmini, ma nsibx ta' zminek. Ma l-playlist tijak ħatibda. Naħseb nider iżar minnek jien. Kemm għandek Matt? 28. 28. Isma' inti għandek discendenzi barranin. Innannu Inglis u ximkien minna ħal-oħra mit-Taljani. Il-Grasso. Ma minn iżom, ma l-Ingliżi u ma Taljani? Mal-Ġermaniżi. Laqqas. Bħala nazzjon mal-Amerikani għandi soft spot qawwi. Kont żgħar kont inżomm mat-Taljani, ngħidilkom il-verità. Pil-nura. Jew mal-erba li tqajt. Ma tantx klik jgħid. Taljani. Taljani. Allura. Abbandonajtom. Ma tantx iħossni komdu. Speċjalment isma' di. Għax di ma ninsija qatt. Kienu rebħu l-World Cup. U taf inti kun għamil Maltin jifirħu maħħom, jina u għet minnom li jisni deep inside ħad gost ma milċi ċelebrazzjoni. Imma minn dak it-tip jisu pas speċi għallu l-intom xqed tifirħu intom Maltin. Għara kif iġiblek demmek ilma, Misma anke l-mek. Għana ġikul danna ġbuwa ta' anka taf kif. Aħna nilaqu ħafna l-barrani u nilaqu ħafna l-barrani. Imma insomma, Mattejus konna qed nitħattu, inti ħadd iżawweġ. Iwa. Għal-meta? 23 May 2020. Ħanina, jina 2020. 23 May 2020. Jena mux għedni ċajta, 2020 imwerwer għalih. Nis ħajjizzewġu naħseb. Fejda jibħalissa. Jina bukjatkom diġa għal-bachelors, ġifir nispera nizziltuwa. Zikkola. Mara kelli. Ma tafix il-polizitana li ħana tiġijietek jista' jkun ma morrux biex nifrankaw ir-regal. Bachelors għet, leki. Bachelors. Bachelors. Bomba. Bachelors, ħalas il-regal. Bomba. Open bar ħajgum. Fidek, għamel inti. Dakin għanna laqajn wahda. Insomma, l-open bar tijak. Bezzani jena. ħanajlek, kelli ħolma jen xi darba li kolli tiġ differenza ma' ratli. Iġibu kien senni, minn min se jixrob l affarijiet li tixrob inti. Jew min ħajajdlek isma' ħammur tiċu memxi naf ħafna. Xkont għatamel? Se jamlu bla xor bla. Għatamel naqra kien naf smoothies naqa differenti. Ħalli kolom naqra l-koħol imma naqa differenza. ċorta naħseb jek ta' entwa l-offsenari u fil-ġiħad iż-żewġ. One of senar. Jena najdlek jibdaw fitxu regala minn ġol kaxxa u juħdu l-om 40-50 euro minnu. L-importanti ma neħdux il-smoothie temmeri għax qed ngħidlek ma jaqlawx bl-alkohol in-nies ma bit-toma Jena prova. Krejja. Għanna maħna l-Mattejus Grasson fakrukom il-lum l-ħar jum ta' din is-sena? Yes. Nibqaw najdu li kienet sena sabiħa la għadnaw, diġeja xaħġa sabiħa ferm. Tajjeb, sinjuri, għaw minn ħafna nis ħallewna, ħafna nis tilfu l-ġaħat, imma dejjem niftakru fl-affarijiet iżbieħ. Tajjeb, u anke tlifna l-ġaħat, niftakru fil-moment iżbieħ ta' din il-persuna. Tajjeb. Għadni kemm smajt waħda vera tajba, iċ-ċans li tiġi bniedem hija wieħed minn 400 trillion. Ma nafx kemm il-zero jiġi dan, imma ċ-ċans li titwilet bħala bniedem u mhux xi ħaġa oħra 1 minn xi 400 trillion. Ara kemm għandna ejwa. Hemm ħafna iktar ċans tiġi bniedem milli terbaħ xi lotterija dan iġi. Allora biex tiġi annimal u mbagħad. Terbaħ lotterija, mhux hemm ħafna iktar. Bil-kontra, sorry, hemm ħafna iktar terbaħ. Ups. Jekk trid nindoqlok id-diski tittiqaf titkellem sewwa mela tlaqna di isimha My Own Him li għalik tfisser. Di klim taħħa ek li isek għamil titriq tijak inti mux jiddettajlek ħattijħor. Nisimawa. In the confines of a photograph lives a child who once was me. Oh, do you see? I still see through those eyes. Why did you choose to believe bare-faced lies?
the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Many years have passed since those summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Fields of Gold, ċiġifiri Fields of Gold għalik? Għalix ħazilta bħala. Diskavera sabiħa. Tibbilanċa naqra ma l-playlist l-oħra u xtaq xejn naħseb. Xejn ma kolla l-oħra, rejs. U di bximot xej dan, xej. Et nipruvaw bximot naqbdu l Impenjata. il-futura mara tijak. Futura molli. Nipruvaw niftħula naqra jneja għalek għana l-iktar ta' għal-ġit taħħa ġiviri. Mela, il-lejla New Year's Eve, il-lejla issa, dejna nitkelmu fuq il-famus stitch tijak tajjeb. Mela, wara l-ofsenar u fil-axija? Warn of senaru jkaxkar sa fil-axija. Sema, minn t-zgur mux ħatolx imkaxkar. Jien naħseb wieħed minn tal-ewwel inkurriqet probabli. Għax inti ma tixrobx u xejn. Nista madwar l-ironija jadik, ġifieri. Huma ħafna iktar parti minni, Isma, inti dejjem tgħid li ma li mhux bidejja kontek, laqqas. La, jiena fimni, fi żmien li kelli 16-17, konna l-ġimgħa morru post, isib post u l-ħadd post ieħor u l-erba' terġa' tmur Ma il-post fejn tlif tas-sib. tal-biċċa xogħol. Tlifta naħseb fi żmien li bdejt ninduna li ħankompli dik it-triq, ħajkompli kolli problemi bl-istonku. Tajjeb dik naħseb number one għax laxtu fl-istonku kien qed tisir xi ħaġa ta' problema. Il-figer li dik kondem naħlem li kolli kont qed ngħidlu bye bye. Tajjeb, ġifieri, u mbagħad isek taf kif. Tajdaw it-nej dejquni u t-nej neħles minnu. U daqqa waħda jfaqqa switch. U daqsek, u li kollox. U faqalek is-switch. Kemm ħaddum nar taħad dejjem tibki li għaddi. Bluġiħ ta' rasu bluġiħ ta' stonku ġifieri. Fera. ħajja. Dejjem iġib l-insja. Kissirni, kissirni bġi sekondi. Isma, apparti minn da kollu imma, li huma dawk Tanti ħaniftaħlek sa tlieta minn nies tixtieq tirringrazzja ta' din is-sena.
li għamlu lek differenza f'ħajtek. Nista' naqgħu kopji jew le. Ejna naħsbu tlieta kull wieħed, ngħidu wieħed. L-iktar nisqrib tiegħi u nibda mill-ġenituri, tfajla u l-kunjati. Dawk. Dawk it-top. Minna għun selmulom il-kunjati tijak, għax għana fom, it-nej Naf, kunjati naf. tijak. Ajma, il-kunjatu li ktar li nabjen. Imma zomma. Dan, Jiena naħseb il-familja in ġenerali u tipo il-mara tfal għax jħoddu paċenzja bija, nieħu paċenzja bija u kol, ta' imma jħoddu paċenzja bija ħafna xi jkunu ħafna l-bot mid-dar. Naħseb li l-eksa nirrit nirringrazzjak li. thank you, ħabib. Anka jena. U naħseb il-nis li jaħdmu maħna u koll, naħseb tajb il-nirringrazzjawhom għax jieħdu paċenzja bina u koll. Ekku, Rakel, Melkim specialment, part-timers kolla li matul is-sena jikontribwixxu ma' xoltana, il-ħaddima beżlin tal-PBS u koll nixtieq Tlieta, ta' xista ħana Le, dalik. missa, Għalli kieku meċ grazzi l-ħatiħor. Le, għataw barra l-familja, ejja. Għazdaw kofja. All right. Wahda, tlaqna. Isem. Waħda? Isem, wieħed. Il-madoffi da' Ejja. jena xaxxaqt li. Waħda, persuna. Ejja, persuna. Ma qasnista. Għala, Isem. ta' filmi għan nirringrazzja xaħġa għas Trump, vera, ta' li mux għasta jaħdem ma' għek. Jena distan nirringrazzja l-zinnu, it-tifel. Iżinnu. Għaliex dil-ħolma tal-bas kienet ħatinala f'sekonda. Imma mbagħad xi ħadd numru ta' xi ħadd ieħor ta' numru ta' żinnu ċempilt iż-żinnu għatlu smanna dal-proġett ġo moħanatlu kellna karozza tal-linja kuna ġemix. Imkien ieħor ġara hekk u hekk għatlu issa m'għandniex. Għalli jissa ħan irranġaw mor dak il-ħin u rranġajna. U mux tal-ranġajna tal-li f'tem ta' ġimma ta' tlieta ranġa tal-linja li kienet minsija U pratikament. tajb ngħidu illi nis bħal daw iħalluk taħdem. Għax hawn ħafna nies li le ta' impossibbli ma Naħseb hemm talima ġodi din. U kbira. Illi negozjant u xinu tajjeb meta inti ħatiftijem xi ħaġa tiltaqa' face to face. Illum drajna jibatu messaġġ xulxin mhux tab xejn qisu ma naslux fejn nixtiequ għax bil-messaġġi u bit-telefonati qas tasal. Ta tiltaqa' face to face u tirranġa jkun ħafna. U li u veru, għax ħafna drabi meta ta' dejjem tasal, b'xi mod, issa tasal ħażin jew tasal tajjeb ma tasal, għalmenu kun ta' fejqiegħed. Le, mux dik biss, imma kemm hawn nies illi f'kelma ikissruk tgħidu isma' ma jistax ikun, mhux ħassir di. U kemm hawn nies illi b'kelma jirranġaw lek kollox u b'xi mod ieħor isma' tagħmel il-proġett realtà. Tajjeb, kien hemm ħafna nies li qalulna li mhux possibbli nkunu fuq basun xandru, imma qegħdin. U qisna qed nippjanawhom għax we're all we need. Mhux hekk tiġi. Yes. You tell me of a place you like to go. You say it will reach out and seize the sorrow, and we always mean to act on what we say.
xej. Kollok għabtit titkellem wara, kif tħobb? Di mużika hija trans, sewa? Tispjega li naqra kif rix tħobb it-trans, it-trans u ta' zminek, ma' sibx u ta' zminek, u phasing out, jgħat. Insomma, meta kelli 16-17, 22 snin ilu, Above and Beyond Kienu gbar, għandek raġun, kien żmien ta' sensation wide dawk iż-żminijiet, le? Ma tantx kont nersa hekk affarijiet imbatta parti slava ċien biex impoġġiha hekk, rispett kollu lej kulħadd, imma dik il-mużika kien tik ħafna enerġija taf kif. Hija l-mużika ta' training ngħidilha. Ta' training ukollu, Jew ta' nismaħħa training. sal-lum ġifieri. U ma nfasslin b'mod u maniera li fihom dawk il-breaks hekk ta' mużika u x'naf jiena. Mbagħad toħroġ. Mbagħad toħroġ gas down, ġifieri jekk tmur tiġri u hekk vera ma jtuk dak il- U taf kif tibda tħossok isek hija parti minn soundtrack bihom. U da trans, il-mina ma nafx minn fejn semmewhom trans, imma vera literalment isu anka ċertu kliem u kif ikunu magħmula li jihdok ċertu taf kif. Semmewhom trans. Moħħok ikun, Dik daġej il-background fuqhom, għax propjament li għattajt inti. Jaħduk tuk l-illusions, għamlu għek. Għalek, fil-verita hija TRANCE, għasija trans dik imma, ġifiri. Skop naħseb hemmija imma. U kellna nis gbar Maltin u koll, ġifiri, eżempju Tanisha, kienu gbar ħafna. Jiena ġbuni anka ħafna diski ta' Joseph Armani. Ekku. Biex nsemmi wieħed, fi żmieni kien hemm il-laħwa, blankjajt, issa daqqa waħda ismu, xaru twila. Xaru twil, minn kien xaru twil, Marelli. Niftakar, kien edu Alexis nistaw nsemmuħ. Mux għet iġri f'moħħ, Jek iġi f'moħħi nsemmi u lek, ma kien vera jow. Għataw l-lum, jow għadu. Naħseb madux daqsek għaddej kif kien, għanpoġu għek. Waqqaf. Ruby all times. Jien niftakru jien x'daqsi għandu eżatt Ruby, ġifieri meta kon żgħirien ġieli konna mmorru xi tieċ u kien ikun hemm Ruby doq. Min hemm beda. Ara fejn spiċċa għadu għaddej sal-lum, bravissimo. Tejk ta' ma jaraw kniesu iktar ħataħdem. Ġifieri intom vera prosit intom oħrajn intom tkunu television, radio, Facebook. Hekk trid tagħmelu. Ma xek. Dik il-ħajja. Jew hekk jew tuħa break ukoll kultant. X'hemm bżonn. Imma dit tkun fina santa. Ma sibx jirna xilini għaf xogħol. Le. Inti tkun tip ta' bniedem illi ċertu xogħol jagħtik ħafna pjaċir, allura tkun tittamlu iktar u iktar. Ħankompli lek il-playlist jien. Thank you. Din inta żir ta' Arman Van Helden. Painkiller. Mela, tlaqna, faqqaw. Sinjuri, għal dawk li jħobbu il-mużika ta' xi iktar antika, l-lum li ħaġa New Year's Eve. L-lum tidu telbulu għax da' tifel wedni għandu għomlu, ilu jistennijom, ma najdlek xkiem. Sellu għatix għax naħseb toġoba u kol daw id-dis. Did-dubju. Oh my God, I need a painkiller. I'm in pain, yeah. Don't show me no step. Hey, till we get to the disco. Hey, yeah. Oh my God, I need a painkiller. I'm in pain, yeah. Don't show me no step. Hey, till we get to the disco. Hey, yeah. Oh my God, I need a painkiller. I'm in pain, yeah. Don't show me no step. Hey, till we get to the disco. Hey, yeah. Oh my God, I need a painkiller. I'm in pain, yeah. You can show me your step.
sogno così ricomincerà, sai. Dobbiamo fare l'introduzione. Ah, ho capito, era l'inizio. Ah, benissimo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, Cantare, oh, oh, oh. Dipinto di blu, felice di stare lassù e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, Felice di stare lassù. ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. Oh. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, Volare, oh, tutti insieme. Cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Issa tajli kif minn Above and Beyond nispiċċaw volare bil-selection tijak waqqajt li wiċċi l-art kważi, jara. Għalet nispera li rġajt qiegħed fil-good books ta' teach. Ħabba tiċ mela, tajtu biex jintoġu. Pero meta kontu saqsejtuni għettu li għazlu diski li umara ta' temija, dik tfakkarni ħafna fi zmini jien. Zmini, insomma għadu zmini da u baqali ħafna. Nispera. Anyway, meta kelli dawk it-13. Meta kelli dawk it-13 u l-14 bil-Kirkara fil-futbol kienu fil-pik.
kien l-isbaħ żmien ta' Fil-pik jew Birkirkar. fil-pika? Fil-pik. ora. Kont tillab ma' Birkirkara? Kont zaħir ħafna, zaħir kont tajjeb ħafna. fil-futbol. Laqqas xej, laqqas xej, le, dizastru. Imma il-futbol kienu ġobni ħafna minn dejjem. U dak kien żmien li Birkirkar kont jirbħu ftit leaks li ħadu għax kull ma ħadna erba' b'kollox. Insomma, u dik kienet diska li ta' tkun qed terbaħ xi logħba kbira bħal jinnaf mal-belt, mal-slima, mal-ħibs. Kulħadd kien jibda jkonta volare, u kienu kemm briju sħiħ. U jina dik tfakkarna ħafna fil-papa tiegħi, kien għadu jħobb, insomma. Jħobb ħafna l-modunjo. Tanċatu jismaħom, imma kien jħobb jismaħom ħafna u ġili ma tukonna nkunu fil-karozza. Kien it-tini, sura ġus. Ma nafx tiftakru għamx, kien għaw jisom hello tal-Fisher, daf kif? Tuħu għadda kienet tkun mostardina taħarqa ħafna u għoddu nisimaw ta' modunjo u għoddi kanta li maħħom. Dio, come ti amo! Dak it-tib, niftakru, niftakaro. Miskin, xej, jek t-tissri fuq dil-ispalla kellimna. Għala. Ejjen naf. Ma ġizbieħ, sura ġus, jina ma kienu xibatuni bil-bot sa' għeddu me fl-ilma taf kif? Għax u għakni għamlu l-miskin. Kesa, ma kellek xabes. Tittara fejko issa ma s-salet, issa għamlu l-flood relief, issa dek xċans. Jena għommi ma ta' kienet tara ħafna ġita kienet iżom nid-daru, kienet tibatu bil-bot. Trabba sotim. Isma, din is-sena kienet minn man bezzan nissi senin holiday issa kienet waħda mill-iktar snin li waqgħu aeroplani. Di għedin fija. Pero mitu iktar nis bil-karozza mill bl-aeroplani. Osgur. Ġifiri. Le, dik serħu raskom, ġifiri ma. U sma di ħanajdilkom di, għax di ħatoġobkom lilkom. Iktar imutu nis jek taqqa kokonat jew xi pineapple fuq rasom mill bit-terrorizmu. Ara kemm tajba. Ukoll. Mela allura kważi. Taf xettaj. U iktar di mutu nies bigdim ta' nemusa mill ta' xark. Interessanti. Għattara. Naħseb wasal. Ma tiġi t-kelmu ftit fuq il-ħajjin forsi. U ninsew naqra. Għan t-kelmu da xej fuq pulvertum. Għalix edem di. Dik tajba ħafna l-tiċ, per eżempju, edha fil-wedding list songs. Tajba ħafna training. Min se jdoqlok lilek? Min? Robin Schulz? Nisajdilkom wahda? Jena wahda mill-iktar fajt li nulgos namel nid-delega. Mux biex infarfar biss. Immaġna fl-ħattijħor kapaċi li għamel ċertu offert aħjar minni. Il-mara. Sewa, dil-mara. Mux biz, anka fuq xogħol, ġifieri, jekk ħattijħor jista' jagħmel oġġett aħjar minni, nippreferi li jkun hemm xi ħadd paga li jista' jagħmel u jagħmel aħjar minni milli nipprova nlaħħaq. Ma kollox. Ma kollox. Vera, ma messaċċi bura ħafna nis. Fika sajt il-Magda, sax di Magda stajjel. Hobba.
Is-soltu namlu fl-axħar tal-programm namlu x'tallimna llum fil-programm. Naħseb illi bejnietna tlieta rridu ngħidu x'tallimna din is-sena. X'tallimna din is-sena? Kollha kemm aħna fiha ħsieb edi ma nafx kemm ħajrna xiri. Ara, tallimt din is-sena illi ma trid taqta' qalbek ħadd u tallimt tal-liema li ħanħu sena d-dieħla illi rrid innaqqas ix-xogħol biex nkun nista' ngawdi iktar il-ħajja u finalment tgawdi anke iktar il-frott li tagħmel mix-xogħol għax xogħol biss ma tasal ma tagħmel xejn. Jiena tallimt illi l-ewwel hemm ċertu affarijiet li kultant toħodhom for granted f'ħajtek li qegħdin hemm mal-dejjem ma fil-verità mhumiex hemm mal-dejjem. U t-tieni waħda li tallimt, inni li tallimt imma dis-sena konfermajta li jekk trid xi ħaġa ssir vera temmen fiha u x'aktar jaqbilek tagħmilha int. Vera dik hija. Jien l-aktar li tallimt illi jekk torqod fl-istess ħin u tqum fl-istess ħin tipprogramma ġismek li torqod iktar kmieni tqum iktar kmieni fil-ħin qabel ma jibda jdoq il-mobile, tirċivi l-emails u l-affarijiet, ir-ruxma ta' xogħol li tilħaq tagħmel fil-ħodu u kemm tagħmlu iktar b'kalma dejjem aħjar. Jiena kif tafu waqt li nkun qed naħdem fil-ħodu qed nisma' lilkom, jiġifieri dik li nitħaq illi vera tibdew l-ġurnata tajjeb u iktar ma jkun kmieni, iktar tilħaq tagħmel affarijiet u affarijiet sew. Ħalli bqija tal-ġurnata meta jibda l-ġen kollu tgħid isma' jiena l-qofol tiegħi għamiltu diġà. Jiena qed inwedek li ħan nżeffistek kemm jissajba vem bihom fil-ħodu mela. Speċjalment qed nkunu bir-riklami bil-mejtin, ngħaddilek vem bihom. Minn hawnhekk nirringrazzjaw lilkom tal-li għal sena oħra kontu magħna, napprezzaw ħafna għaliex li kieku ma tkunx hemm intkom li tkunu magħna għax-shows għat-television għar-radio, kieku nkunu qed nagħmlu dan kollu għal xejn u nisperaw li b'dak li għamilna din is-sena għamilkom bissi ma forsi ħriġilkom minn xi sitwazzjoni ftit ta' dwejja u jalla tibqgħu magħna fis-sena li ġejja wkoll li tkun mimlija ġid, saħħa, għena u familja u ħin sabiħ li nqattaw ma' xulxin. X'taħseb bro?
Naqbel. Nħobkom. I love you. Ciao għalikom, Saħħa u is-sena training. tajba. U attenti sejjek ħatiklu l-lejla. Guys, u xekati xorbu importanti Ekku, ħafna importanti. lejla tajja. Saħħi, ciao. Salut toi, je vais au social club avec des amis ce soir. C'est au 142 rue Montmartre. J'ai mis ta robe préférée. Viens me trouver, viens me trouver, viens me trouver, viens me trouver, viens me trouver. Baby, I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown. Baby, I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown. Baby. Tu sais, c'est pas très galant de faire attendre les jeunes demoiselles toute la nuit.